الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وعمل بمقتضاها، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل في علاه وسلامة العقيدة من الأدران وتحقيق العبودية والإيمان. واعلموا أن من الإيمان بالقضاء والقدر، فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر وبلسم وزل وافر من الطمأنينة وفيض من الأمن والسكينة ووقاية من الشرور وباعث على الصبر والرضا، مر مذاقه لذيذ عاقبته. يأتي الله سبحانه وتعالى تقرأين والنعم لي أن أقول نعم الإسلام ولكن كرت ميدن إمور توني شركا الله سبحانه وتعالى يروا الصنم يسيروا على رتين بونغا سوانا كانت الله سبحانه وتعالى سيدان دتاوتا دنافي وقت سأندي معنا ميرون أقول لكني كنا لندي معكم سيدنا قول نحن وندنا الله لنكي بسمنا الله نفي مووس تليه عندكم فسيدي كهن ونعود إما عندكم فأول كهن لندي مووس. يسيدو وأن بعد ميدين نرى محمد بن عبد الله كجيا الله wana kafidiɗo makko wi'ugol muhammadu ko jiyaɗo allah wana ittugol koto e makko bal ko waɗugolmo ko o haani wonde ɗon. ittugolmo wongol jiyaɗo allah ko waɗugolmo ko o haana wonde. allah subhanahu wa ta'ala o mawnini fiyake nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e hakkunde tagore nden fuu o towni inde makko nden o battodiri e inde makko nden, kono ɗum wi'a hiɓe kafi goɗɗum ma hiɓe wallidirde goɗɗum. si woni hay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gasata kafude e allah itti sikke e goɗɗo goo mo hewtama mo hewtatama. idan wulugol ngol ɗo konngol wiigol ma muhammad e hoore mum ko jiyaɗo ɗum no wiima goɗɗo o goɗɗo kala ka o woni, kala mo o woni, kala no o woniri kanko kadi ko jiyaɗo. gooto darja mum towata ha o walli to allah, gooto darja mum towata ha tawa allah diisoto mo si waɗa goɗɗum, gooto darja mum towata ha allah accira mo fiyake tagore nde. idan muhammadu ko jiyaɗo ko nulaɗo ko timmode annabaɓe ɓen. wongol timmode annabaɓe ma'na muɗum ko gooto arata hande kadi gila muhammadu feƴƴi wi'a allah wi ilam o gomine
kala arɗo ka hoore leydi ɗo wi allah wi'ilam oɗo ko yo fenne mo fennaade mo wo haray o wi onde juɗo. idan oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kanko woni ñentinirgal kala wurtinɗo allah subhanahu wa taala, ko kanko woni timmode annabaɓe ɓen. toro allah e juuɗe nelaɗo ɓen wona maɓɓe nen e sahabaɓe maɓɓe ɓen muslim yiyaɓe allah haray miɗo wasiyo hoore an wasiyo on hulgol allah subhanahu wa taala e to laɓɓina finde muɗum nden e tuundi ko wiyete kon sirku. neɗɗo kala ko ɓooyɗa wadde ko moƴƴi, sa accali sirkande allah subhanahu wa taala hunde nafatama ko waɗɗa. julde ma nden e korka ma kam e zakka ma on e hajju ma on nafi ma wo sa acci sirkangol allah subhanahu wa taala. fannin hiɗa sirkande allah ɗiɗo ɗi nafatama hay fus. ko ɗum waɗi bakkatu sirku on himo sengo dow bakkatuɗi ɗin fof. bakkatu sirku on wona bakkatu tun jonnay ma bal bonne golle moƴƴe ɗe marɗaɗen kadi. si neɗɗo heɓi bakkatu zina ma o heɓi bakkatu yargol beere ma ñaamugol riba ma fenande ma janfa ma ko nandi e mum, bakkatu makko o windete waalo, baraji makko ɗi winde waalo. yawma qiyama ko ɗum ɗo jittiniroyte ko ɓuri e muɗum wo o yara ngon sengo ɗon. amma bakkatu sirku on, si a heɓi bakkatu sirku, si tawi ko sirku jam, haray kala ko wannuɗa aɗo nde ñande moƴƴere wonti mere. a woni neɗɗo mo mara moƴƴere he fus. ko ɗum waɗi julɗo si tawi o rentake ko wiyete sirku kon, o etake o andi ko wiyete sirku kon, o futtiti ɗum, yo andu o nodditi o wonaali. idan neɗɗo no haani etade o anda kala mo koɓe tawhidi ɓen, o ƴetta tawhidi e junngo maɓɓe, o heɓa piɓle selluɗe e junngo maɓɓe, o woɗɗina hoore makko ko wiyete kon sirku fiijo woni julɗo. etagol tabintina ko wiyete kon jiyanka. goto kala e meɗen no jaɓi ko jiyaɗo allah, kono wongol ngol jiyaɗo allah tigi kaka kuuɗe ma e ka kumbuɗi ma. wongol jiyaɗo allah ngol neɗɗo fof ko jiyaɗo allah, kono jaɓugol maccinɗinanagol allah ngol ka kumbuɗi ma ka kuuɗe maɗa, sa waɗali ɗum haray timmaji. anden haray no jeeya e ko yamira ɗen gomɗingol, ko tawata kon si neɗɗo on gomɗinaali o wonta julɗo. ngal ɗo tugalal jeegaɓal e tugale imanu ɓe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde sayyidina jibril arno landitiɓe yeeso sahabaɓe ɓen, o landitakiɓe fii andugol, balko o landitiɓe ko fii ñinnugol ko ɓe andi ko wondema hiini ko non woni. fiiyoɓe ɓe wondi ɓen andu awa muhammadu ko yewtiɓe kon ko ɗum woni goonga. o landi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi islam, nelaɗo yewtitugale ɗen jowi, o wi ko non woni. o landiɓe fii ko wiyete kon iman, ko honɗum neɗɗo gomɗinta. nelaɗo maaki ko ya gomɗin allah, gomɗina malaikaɓe makko ɓen, gomɗina defte makko ɗen, gomɗina ñalande darngal nden, gomɗina koddoriye on woni koko moƴƴi woni koko boni. idan gomɗingol koddoriye wi'ugol ɓe ɗo woni koko boni woni koko moƴƴi, bi ma'ana sa heɓi ko weltimma ya a jaɓu koko hoddira, sa heɓi ko mettuma ya a jaɓu koko hoddira. ma asaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير مصيبة وتا إليدي وتا إفتا لمولون دين سوانا دون ويندي الدفتر أدو الله سبحانه وتعالى تقولين أدو مصيبة أنتجد أدو أودي الله ويندي الدفتر وندم مصيبة أودي woni non ka leedi o wadi woni ko fittaali mo wadi windugol dum edda dum hoddira dum dum na ko sattani Allah no ligi fi hon dum wadani dum likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum fi watahunde lawa maqawde etida wona isuno kala ko dakura ka adna to a hendaki o wi ya jabu ko koddori kala ko hendiɗa kadi wata a bungir wata a mantor andu wana gandal ma wana ƴoyre ma ko taw hay windanoma ɗum a heɓay idan neɗɗo on si tawi ɗum ɗo o jaɓali ɗum haray yo andu dina makko kan timmadi taw so a jaɓi tugale ɗen jowi a sani ke ngal ɗo haray a wonal taw ɗum ko ma jaɓangal gomɗingol oɗo ko doyire ɗum ɗo ko nema e hoore ɓandinki fuu ɗum ɗo ko ɗowdi timmudi fii ko wiyete kon deeƴere ɓernde tawi neɗɗon haala ko wiyete kon ɓuftu ɓernde ka adna ɗo o jaɓay koddori en so a jaɓali koddori en ko hakkunde ko laawima e ko faalaɗa maayata a wona hakkunde sunagol hunde laawindema nde a henndaki e maafagol fii ko arata est ce que a heɓe ma a heɓata si a jaɓi koddorier on a jaɓay ko fuutima kon wona ko jeyɗa ko woni e arde kon si tawi ko ma laawata kon ɗo haray a woni deejuɗo ɓerde kono sa sali ko ɗum ɓerde ma deƴata haray ɗum ɗo ko yuppande mawde immorde e ɓuttu e deeƴere ɓernde ko danday ɗum e bone ko ɗum ɗo kadi wallata neɗɗanke on fiijo tabiti e muñal o heɓa welaye weltorgol ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kon ɗum ɗo meeɗugol ɗum no satti no haali kono noon battane mum ɗum en moƴƴi عباد الله إن الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فاحرص على ما ينفع وارض بما قسم الله لك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل جف القلم بما أنت لاقٍ فلا تذهبها نفسك حسرات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر jiyaɓe Allah ande haray ko wiyete gomɗingol ñaawore Allah nden e koddori e makko on maana muɗum on koyo an neɗɗo on a andu kala ko heɓuma wona ko wopaynuma kala ko wopuma wona ko heɓaynuma se a jaɓi ɗum ɗo e piiji ma ɗin fuu haray a gomɗini ko wiyete koddori e ko so a heɓi moƴƴere anndu nde moƴƴere ko windanode wona ɓay hiɗa ƴuƴi wona ɓay hiɗa jangi wona ɓay a arno ɗo law wona ɓay hiɗa mari tawal moƴƴal wona fi hiɗa mari jaahu jonnuma ɗum ko tawde Allah windino ɗum ko an jeeyi ko an hendoɗo haysi ko a bula o woni a hendoɗo si hunde laawike ma wona fi hiɗa jofiɗi wona fi amara jaahu wona fi amara ballo ko tawde Allah naafima windunode hunde ɗon ko ɗum waɗi laawima ɗum ɗo woni ma'ana al imanu bil qada'i wal qadar jaɓu kala ko heɓuɗa e moƴƴere ka adna ɗo Allah windino ko andi ɗum ɗo kala ko heɓuma e bone ka adna ɗo Allah windino ɗum heɓete
idan sa jaɓi ɗum ɗo haray a goɓɓini ko wiyete kon koddoyi en andugol ma wondema si mofte ɗen fof moɓodiri fi nafugol ma ɓe nafete boy kono noon ɓe nafatama si wona huuɗe nde tawno allah no windade si mofte ɗen fof tummodiri ɓe haldi ɓe fotti nafugol ma siko fiya a selluɓe moɓodiri ɓe wawata walludema heɓa cellal ɓuri ko allah windanoma ko siko fiya alɗuɓe moɓodiri ɓe wallatama alɗa ɓuri ko allah murenoma ko siko fiya heɓu jaahu kadi ɓe moɓodiri ɓe jonnatama teddungal ɓuri ngal allah muyanoma ngal idan ko ɓe moɓodirta ko fi waɗugol ko windano kon ko wona noon kadi si ɓe moɓodiri fi lorrugol ma ɓe makali ɓe lorratama goy kono noon ɓe lorrirtama si wona ko allah windannoma winduno kon e hoore ma yani ko allah winduno ado a jibinede ñande heɓuɗa balɗe temedere e noga ko tege yummama no nelalmake noon sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo on o wone balɗe 40 ko sintere ndiyam balɗe 40 ko sintere ƴiƴam balɗe 40 ko heɓɓere te huyre tewu so heeɓi balɗe temedere e noga ko yo reedu nene makko allah imminay malaikaje yo ar winda arsike ma on ko jelu ka adna ɗo gurdam maɗan ko balɗe jelu ka adna ɗo ko honɗum heɓata ko a malaɗo ka ko a malkisaɗo malaikajo o windanti ɗum ɗo si o waɗa ruhu e ɓandu maɗa ɗo ɗum ɗo hay hunde wawata sallude ɗum goɗɗo ko o monani mawo ko o monanimo hakkitaɗo ko yiɗi mawo kadi o watta goɗɗum go ko wona ɗum ɗo idan ɗum ɗo koye juuɗe allah subhanahu wa taala woni ko woni e wadde kon fof ko e ley ɗum ɗo woni e dogude feƴƴata ɗum idan jaɓugol ma ɗum ɗo ko ɗum jonnay ma deeƴere nawna jaɓa hinde nawnare ɗo komi handuɗo e mayre ko ɗum waɗi simi nawni nde a wonta hande kadi leɗɗe ko gite nano e ñaam ko hombo waɗimmi ɗum ko hombon sabu ɗum toña yimɓe ɓen monanoɗaɓe makoɗa ko honno yettortaɓe e hoorede wona kamɓe waɗi hay si ɓe woni sabu taw allah muñino si allah muñaɓe wawata waɗde idan weltoro ko allah subhanahu wa ta'ala sendi waɗanma kon allah subhanahu wa ta'ala no woodi e piiji ɗi tawata sen tastike en taway ko o landi en ala o landaki no fewno nde toɓema kon no waɗema watte gorko ka o debbo o landaki ma o landaki ɗum nenema o landaki ɗum demma a yi o hoorema ko a gorko wona a négocie ha ɗum ko a janɗo ka ko a fanɗo a juute ka a raɓɓiɗe a sembay ka a seway ɗum na a négocie ɗum a yi ay hoorema tawa ko ɗum ko wakkiliɗa ko ñamugol maaro ɓanndu ma ɗum no funtirta a landaka ɗum a andaki ɗum janɗay a landaka oytuto a landaka na juuɗe ma woni idan ko honde tuma nawnata a landatake ɗum honde sellata a landatake ɗum ñande kadi heɓata arsike ma on a landatake hiɗa yaha ñande fendituɗa hande a heɓay da heɓa probléme idan wona juuɗe ma woni allah subhanahu wa ta'ala ko kanko windi ko kanko kadi woni wadde tadbiru on toppitagol ngol hewtingol hunde fof kande yaata ɗon no nde yaatano ko kanko jogii ɗum kadi ko wiyete tadbir toppitagol fiya kuuji ɗin hunde waɗayne nden kadi watta ɗon e embere ko watta kon naɓugol ɗum ha hewtina ka yaata ɗon waɗa ko watta kon ko juuɗe allah wona goɗɗo ko ɗum waɗi sa daari piiji ɗi aya yimɓe sappo no wona nder oto a goto mbaɗa accident mo be heɓa machine bo façon goɗɗo go ka goɗɗo go tawa o helu goɗɗo tawa o ŋaasi goɗɗo go tawa hunde waɗari mo tawa fof ko nder toon ɓe woni fii honɗum waɗi ɗum siko oto walngal sendayno geɓe ɗen ɓe fof ɓe heɓani probléme siko soferji on sendunoɓe fof ɓe heɓayno kono ma dama mo kala no windana ko heɓayno ɗon ko ngoko windana ɗon kon heɓata idan ko wona noon kadi ka marsa si dawama fof aray saado kono mo be ko yir ko windanano kon heɓat goɗɗo yaltay ɗo o jippo ka pompum to o jinda ɗo o naata e dambuɗe o yalta o naata e dambuɗe o yalta haa ka allah waɗi yo soodu ɗon o sooda ɗon hara o yiino siga ɗum ɓaw rokkeri buy kono siɗa ma o immina o ha hoode ma hay siɗa metti hunde kon famude ende ñande par ce que ma o immina idan ɗum ɗo ko gandal allah ni ko kanko waɗi ɗum wona ƴoore bani adama an e karama ko ma o wawata ɗum wiiɗo wallete on wonɗoma windande talkoye on wonɗoma wiiɗo waɗi sadaka ɗum ɗo ɗum ɗo on o wawata fusɓe mum bal kala wiiɗoma addumi walle tawi ko nanoma pular o faame mo addumi walle
balla ko hin jaɓmi walle kono addu mi walle on ɗum ko yira ɗum ko kalama ko batin par ce que ko fenande ko awrima wallude ko arronditima ba jaɓano wonde ko tan ko woma wallude ɓay ko tuma heɓɗa gongel way ha tawama jonnama onnema walludema an ko jonnay ma ko marsata si yeeyama a heɓata ka saduɗa ɗum ko jofugol ma bonna dina ma kan bonna finde maɗa nden bonna hakkunde men Allah subhanahu wa ta'ala ronkine maɗa hettoyaka Allah bal kala jokkuɗo ko wiyete kon baatini neɗɗo mo tawata si marsali o yahay kara makko si o nawni o yahay kara makko si kanko ɓeymo makko ɓe sonki o yahay kara makko kala ko yani ka makko o yahay kara makko o mo wonɗa yaada kam mum mari probléme ɓurma himo mari ande ɓurma himo mari suno ɓurma ko woni ɗaɓɓude koko feƴƴinira an kadi ɗaɓɓude ko feƴƴinira jungo makko a heɓata idan ko bonnugol diina ma kam wonɗa e yahude jaɓu Allah subhanahu wa ta'ala no sendi waɗanma geɓal ko o waɗanma kon jaɓu ɗum ɗo weltora a wawata santude ɗum tawi kala ko heɓuma watta wiu simi warruno ni worrayno ni simi warruno ni worrayno ni jaka simi anduno mi wattano ɗum ɗo nafata se a golliri ƴoyre maɗa nden fof ko annduɗa kon fiyo nde ɗo hunde gesa nde gasali jaɓu ko Allah hoddiri ko ɗum ɗo wonta kul ma sha allahu wa ma sha faal Allah muuyi ko o muuyi kon ko ɗum wonata jaɓu ɗum ɗo so a jaɓali a heɓe probléme ka dina maɗa idan hara neɗɗo julɗo on ko ɗum ɗo woni finde makko nden karambol ngol ɓantama ko winda ko yoori an ko heɓata kon ko adna ɗo ɗum ɗon gasi wono tawide noon a hootata ka wonnoɗa ɗo ñande windanteɗa windo won kadi artata awa hunde sansata ke piiɗi a jaɓe ɗum ɗo wona e jam tuttina sa jaɓani ɗum ɗo a luttay lora أخي المؤمن إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية خطية والمحنة منها فلا يصيبك قلق من مرض أو موت قريب أو خسارة مالية فليهدأ بالك إذا فعلت الأسباب وبذلت الحيل ثم وقع ما كنت تهذر فهذا هو الذي ينبغي أن يقع أسأل الله لي ولكم العفو والعافية musidɓe julɗo hara nde ɗo finde tawhid gonɗingol o ɗo koddoriye si tawi ɗum ɗo tutike ka wonki maɗa ñiiɓi ka ɓernde maɗa hande kadi jarrabuyeji ɗi jarri beteɗa ɗin ɗi wontay moƴƴere dardanɗe Allah subhanahu wa taala ndamtoma ɗen ɗe wontay dokka idan wata heɓe ko wiyete kon ɗenƴere ko wiyete kon ɗenƴere kalak ko musiba ɓurɗo mawde musibaji ɗi fof si a heɓi perdi a ɗenƴike a wattani la perde ɓuri ko perduɗa ko si a heɓi nawnare a ɗenƴike nawnare nden a nawne ɓuri ko nawnuɗa ko ɓuri heewde yimɓe nawnuɓe hannde ko woni ɓe warde wona nawnare maɓɓe nden ko kulol nawnare nden si a huli nawnare nden a jaɓali wondema nde no mari eɓɓere ko waɗa a jaɓali ñande mayata nden a maaya nde ñande haysi a nawna ay buyno sikka ɓe nawna tun ɓe jaɓa ɓe maaya woni no heewi nawnuɓe waali acci woni ɗo selluɓe buy mayta seydna ali radiallahu anhu wa ardahu o wi kanko o annda ko ñalande honde o dogata mayde o wi sa dogi mayde ñande nde mayata ko jofoyagal wonduɗa a dogimo jokkama sa a dogi mayde ñande mayata ko feetere wonduɗa a dogi ko lawata idan hono law doganta dogugol ma mayde ñande nde a mayata a dogi ko jokkama nande ñande mayata doguɗa a doga mayata nde ñande nde mayata nden si a dogi honɗum nde si a faala a wiiray a lawata ari e qissa annabi souleymane alayhi salam goɗɗo e wondiɓe makko ɓen ɓe wi malakal mawtu arno souleymane te ko juuɗo ko souleymane ɓari o tawi goɗɗo e wondiɓe souleymane no jooɗi o ndaari mo moƴƴa ɓay kanko malakal mawtu o waynike hooti wondiɓe souleymane wi souleymane o ko ɗumaɗo ko hommoni o ndaari len de souleymane wi o ko malakal mawtu ni o wi andi kon wonatani ɓay Allah waɗi hennu ɗum koye juuɗe ma woni
yamir hendu ndu yondu ƴettan ɗo ndu naɓa ko ɓuri woɗɗude e aduna o wittami ɗum te ko narlan ɗo ko mi annda tan amin o faala souleymana wi nafatama o wi waɗnan ko mi wima kon souleymana yamirimo hendu ndu ƴettimo naɓi ko ɓuri woɗɗude jippagol makko e hewtugol malakal mawtu woni goto o wi komi tawma ka souleymana to harno mapilimi par ce que hewtika maya nato nduna wargol ma hewtika maya wonaka mi tawma to hewtudulami wargol ma neɗɗo ka allah muuyi yo o maayo ɗon haysi ko jama on kutisata base jonde mo yoɓay ɗo yaha goɗɗo no wura ɗo duuɓi 90 o immo ɗo yaha maayira nokku goo par ce que ton allah muuyi o mayi idan ka maayata ɗon no winda ko ndi leydi ɗo maayata ko ndi surde fiɗa ko ɓooyuɗa jindude aduna on a hewta ɗon si maaya ɗum waɗi tuma goo a yoɓe passe yaha tawa ko mayde ma nde wonɗa yahande si a anduna watta ɗon ta bani adama watala waɗi ɗum ɗo so tuɗike ka wonki maɗa andu haɗa ko wiyete ɗenƴere kon yaltin ɗum e hoorema so musiba heɓima tew andu ko waɗi ɗo konko ko watta kadi koko eɓɓa wona ƴoyde ma nden addi yer ɗum ɗo siko a heelu andu si tawi no ko ɓuri ɗum eɓɓa no ko ɓuri ɗum wonayno kadi wata woni e ma punde ɓuri ɗum ɗon jaɓu nawnare maɗa nden allah liɓinde e maɗa taw allah yo ittuma o wawa ittude kono wata a woni e hulgol sen daari hannde wattanila buy ka labtaneji meɗen ɗin docteur ɓen tigi e hoore mum no jeeya kono waɗanoon ɗe hara naati ko golɗo wona hunde bal hulɓingol on tigi docteur jo si haawi ka nawnare nawɗo o waɗino ko haani ko sari o waɗiri e nawɗo ɗo ndaare ko hon ɗum ko cippingol ɓernde makko nden foybitinalngol mo musidɓe makko on hollugol mo ɗum wona hay pus kono si a yahi a wi ko siga nde warno kaari a tampine mum idan haray so tawi woni a goɗɗini ɗum ɗo jo ɓernde maɗa nen deeƴu si a waɗi sabuji ɗin fuu a addi ƴoyreji maɗa ɗin fuu ko a faalano kayo wonko woni anndu ko ɗum allah muuyino wonay jaɓo ɗum annda allah subhanahu wa taala ko hakkimu hunde watta ka hoore lamatir makko ɗo ko fuɗɗino aqulu ma samitum wa astaghfirullah lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوان الإيمان أوصيكم بتقوى الله وحسن الظن به. إن الله بلطفه ورحمته لعباده لا يسلبكم شيئا إلا عوضه خيرا منه إذا صبرتم واحتسبتم بدليل قوله سبحانه في الحديث القدسي من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة من فقد ابنه وصبر بني له بيت الحمد في الجنة وقس على هذا المنوال فإن هذا مجرد مثال فلا تأسف على مصيبة فإن الذي قدرها عنده الجنة وثواب وعوض وأجر عظيم وحق علينا أن ننتظر في عوض المصيبة وثوابها وخلفها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يأتي الله سبحانه وتعالى سرما يقول لنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا صحابة النبي يا الله هري من وسيله عن جونه الله سبحانه وتعالى إن قول جيك ممكن يمكن سبحانه وتعالى نت جلهم في محاني ممكن بجيك مكن الله woni jikkugol allah jikke bonɗe waɗugol allah wallata julɓe ɓen ɗum ko jikkugol allah jikke bonɗe waɗugol allah no yiɗi ɓe heefere ɓe ko ɗum waɗi so okkiɓe ko okkiɓe ko himo yiɗi ɓe heefere ɓe ɗum waɗi mo wallude ɓe hoore julɓe ɓen ɗum ko jikkugol allah jikke bonɗe no allah subhanahu wa taala o nennanayi keefeero o nennanayi bonno kono wallatama inna allaha la yumli lizalimi hatta ida ahadahu lam yuflih allah nennanayi tooñowo kono wallatama abada idan moƴƴingol jikke e allah subhanahu wa taala no jeeya e finde julɗo on nde haani jaɓude allah subhanahu wa taala o bonata ko e maɗa kala ko o waɗuma wona bonagol e ma o warri ko moƴƴere o falanama si tawi ko a julɗo siko nawnare heɓuɗa ko moƴƴere ɓeydi siko perdi heɓuɗa ko moƴƴere ɓeydi siko ɓinguel ma maayi ko moƴƴere ɓeydi kala ko heɓuɗa ko welatama ko wonkima ko wiyete ko musiba si tawi ko a julɗo ko moƴƴere ɓeydanima allah waɗira ɗum fi tampingol ma bal ko fiya heɓa moƴƴere
idan Allah subhanahu wa ta'ala e newende makko nden yurmede makko nden o orata e jungo julɗo hunde si wona o lontinana e julɗo goɗɗo ngo ko ɓuri ɗum moƴƴude kono noon ko sart so tawi neɗɗo o muññike ɗaɓɓi joddi ko Allah subhanahu wa ta'ala coggu ngun ko ɗum ɗo coggu yo nawnare ma nde won moƴƴere taw heɓa e aljanna coggu yo perdi ma ɗi wontu moƴƴere taw heɓa e aljanna ko si tawi a muññike a jaɓi a ɗaɓɓi joddi ko Allah subhanahu wa ta'ala in sabartum wattaqtum Allah subhanahu wa ta'ala o wi hadithu qudusi kala mo mi ƴetti yiɗade mun ɗin ɗiɗi maɗa gite makko ɗen kala mo mi ƴettiti gite mun ɗin ɗiɗi tawi hande kadi o yiyata ko laɓa hay fus oɗo so tawi o muññike mi lontinanayi mo cuggu gite makko ɗen aljanna ko ɗum waɗi wona ko yelete neɗɗo yelata ko musiba kono noon si ari ya anndu sa muññike tum Allah lontinante o wi so ƴetti gite neɗɗo o wuminimo ko adna ɗo so tawi neɗɗo o muññike Allah waɗantamo hay fus wona lontinangol mo ɗum ɗon aljanna si o ƴetti ɓinguel neɗɗo si neɗɗo o muññike o lontinanaymo ɗum aljanna ari hadis nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallam si ɓinguel diyaɗo feƴƴini Allah immine malaika ɓe yahe ndaɗo diyaɗo on ko holno jiwtiri o musiba si ɓe tawi on tigi yetti Allah o yettitike Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓi Allah ko ƴettiɗo ko hani ƴettiɗo ko jeyi o ƴetti ɓe hooteɓe Allah landoɓe kono to ɗon jiyaɗan on ɓe inna o yettima o rukkitike e ma Allah wi awa yahe mahanum mo suudu ko aljanna wi on du baytul hamd yoke ko o muññi ko ɓikkum makko kon jakka o perdali kono noon sarti on kosi o yetti Allah e hoore mum o rukkitike Allah subhanahu wa ta'ala haray neɗɗo julɗo on o mara perdi e hunde ko wiyete kon jarrabuye jaɓen ko wiyete kon koddoriyelu wuudi neɗɗo goto kala e meɗen Allah subhanahu wa ta'ala no windanimo ko o heɓata kon e ko heɓatamo kon ka hoore leydi ɗo so a jaɓi ɗum ɗo a heɓay ko wiyete kon dakanmi ko wiyete kon iman heɓa dakanmi islamu on kono idan gomɗingol koddoriye ko hunde nde tawata ko ndeɗo deeƴinta wonki bani adama on e alhaali womo o woni ko angal ɗum ɗo kadi naata suno e bani adama o suno probléme mum kon heɓi ha heɓa probléme goɗɗo go ɓuri on ɗon rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم افتح لنا مسامع ذكرنا اللهم افتح لنا مسامع قلوبنا لذكرك ولكنا طاعتك وطاعة رسولك ومن كتابك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من غسيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا اللهم اغفر لأسلافنا وأخواتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيي الإيمان ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين